Kristo aracicaye ku ntebe y'imbabazi, aragutegeye amaboko kandi arindiriye kuvuga ngo mbabarira gusa. Amaraso ye warakweza, aragutunganya, hanyuma ibyaha byawe byose ubikugwe ko ubicare mu gishasha, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nihagarara ku bicu ahamagara amazina y'abera, abaje kuragwa umunezero w'ibihe bidashira, abaje kubana nawe mu ijuru ritagira imibabaro, ritagira indwara, ritagira intambara, ijuru ry'umunezero gusa. Izina ryawe naryo rizokumvikane muri cya gitabo cy'ubugingo. Mbega urahari uvuga uti uno munsi ndakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, umunsi namuha ubugingo bwanje, sinari bwakizwe, ndaremerewe n'ibyaha, no munsi nagomba kubimuha, keneye kwidegembya ndonka ubugingo. Imana ishimwe cyane. Nimba uhari Duza Ikiganza dusenge Imana. Bibiliya tubwira ngo mu ijuru, ngo ijambo ry'Imana rivugiwe mu isi, ngo umunyabyaha akaryumva akavuga ati no munsi jewe ndi umunyabyaha ndemeye gukizwa no ubugingo bwanje Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo mu ijuru haba iminsi mikuru, indirimbo zikavuga, umuntu umwe wenyine mu isi ariko mu ndabire igitangaza Imana ikoze hano mu Cibitoke. Imana ishimwe cyane. Ntabaye umwe, babaye benshi, bavuga bati twisuzumye, turabanyabyaha, turagomba guha Kristo ubugingo bwacu, aduhe noneho ubugingo bwiwe muri twebwe. Ahari umubabaro ahashira umunezero.